Tariki ya 9 Nzeri umwaka wa 2021, tariki ya 29 Nyakanga umwaka wa 2022, iminsi ibaye 320. Tubaza umunsi ku wundi ni iminsi 320 yuzuye ari mu gihome afunzwe by'agateganyo mbere y'uko urubanza rwe nyirizina rutangira mu mizi. Ni umwarimu muri kaminuza inararibonye, umushakashatsi, umunyamakuru, akaba n'umunyapolitike Dr. Kayumba Christopher uri mu gihome muri gereza ya Nyarugenge imageragere. Dr. Kayumba Christopher watawe muri yombi tariki ya 9 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2021 hari nyuma y'amezi 6 ashinze ihuriro rya politike rigamije kuzahura demokarasi mu Rwanda RPD. Iminsi 2 nyuma yo gutangiza iri huriro nibwo hatangiye gutangazwa ibirego we yita ibicurano. Ibyo birego bikaba byaragiye bikururizwa kugeza bivuyemo dosiye yamufunze haciye amezi 6. Bwari bwa kabiri Dr. Kayumba Christopher asuye mu gihome cya Mageragere kuko yari amaze amezi 3 gusa avuyeyo, akaba yarafunzwe umwaka wose atemeraga n'ikimenyimenyi, akaba yaratanze ikirego mu rubanza rw'itesha agaciro y'igihano yarahawe mbere. Ni urubanza rutarahabwa itariki kugeza n'uyu munsi wa none. Mu bushakashatsi yakorewe muri gereza ubwo yarafungiwe mu mwaka wa 2020, iki ni kimwe mu byo yanzuye. Ugiye kureba ukuntu inzego zikora, 90% irenga y'abagezwa imbere y'urukiko ntabwo bajya bemererwa kuburana bava iwabo, babima gufungurwa by'agateganyo, gufungurwa ngo baburane bava iwabo. Ibyo bikababuza uburenganzira ku bimenyetso bibashinjura. Ntabwo ari ikibazo kiri gikuru kiri aho ngaho, nuko inkingi ya mwamba ubutabera ahantu hose bushingiyeho nuko uri umwere kugeza bagukatiye. Iyo rero banze niba uri umwere hanyuma bakagufunga utarakatirwa, hashira umwaka umwe cyangwa 2 cyangwa 3 cyangwa 4 ugifunze bagasanga uri umwere, ya myaka 2 wamazemo ni ruzayishyura. Kanguha urugero utakaje byinshi. Nk'uyu uyoboke wacu bafunze umwaka ushize yamaze amezi 10 bamufunze, urukiko rusanga ari umwere, hanyuma yamaze mu mwaka. Ariko hari n'abandi nyuma uwo mwaka urangiye bati uri umwere nta cyakiguhama, nta nubwo ariko wanarega, ntabwo itegeko rikwemerera. Hategeko mu Rwanda ritanga ingurane cyangwa indishyi ku muntu warenganijwe cyo. Aha, nacyo ni ikibazo n'icyo mu mategeko. Ubwo yafunzwe na leta kuko ribu ni leta, ubushinjacyaha ni leta, ndi bwo nagusabira nkuri baguhe ntibakurekure, ako ntiwaboreka ngaho ibaze ninde ubisubiza. Kandi ngewe nzi abantu benshi ubu ngubu bafunze, harimo n'abanyamakuru 3 biwacu TV bamaze imyaka 2 hafi 3 bafashwe muri 2018. Imyaka ibaye 3 ntibaratangira kubanishwa mu mizi, baracyaburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Uzi ukuntu kariya ko babafungiyeho bakita iminsi 30. Nyine iminsi 30 maze imyaka 3. Iminsi 30 none igeze imyaka 3. Ubwo subwo no gutabera icyo nacyo narakigaragaje. Kubera gufunga abantu, hari abantu nakoze n'ubushakashatsi nkiri muri gereza, 20% irenga y'abantu bafunzwe nabafunzwe iminsi 30. Umwe kuri 5 mu bantu batanafunzwe umwe afungiye iminsi 30. Ariko hariho birababaje, hariho nakandi kantu. Iyi minsi 30 y'igifungo cy'agateganyo ihabwa benshi mu bafungwa, ndetse bamwe ikaba bakarande nawe ikayimufashe hafi umwaka wose, ndetse urubanza rwe rwari rutegerejwe tariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2022 rukaba rwari ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 9. Bisobanuye ko icyo gihe azamaze umwaka urenze iminsi 10 ari mu gifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo. Kubw'iyi minsi 375 y'igifungo cy'agateganyo Dr. Kayumba Christopher azamana muri gereza mbere ko atangira kuburana mu mizi, twagerageje ibishoboka byose ngo tuvugane na avoka we Maître Seif Ntirenganya Jean Bosco, ariko ntitwabashije kumubona. N'ubutumwa twamuhaye ntiyabonye umwanya wo kubusubiza kubw'akazi kenshi. Iyo tumubona twari guhabwa ibisubizo kuri ibibazo 5 twamubajije. Maître Seif Ntirenganya Jean Bosco hari hategejwe urubanza rw'uwunganira Dr. Kayumba Christopher tariki ya 19 z'ukwa 7 ariko ntirwabaye. Byatewe n'iki? Ese rwimuriwe ryari?
Ikibazo cya kabiri, hashize iminsi isaga 300 ari mu gifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo. Ese ko muri RIB na parike haburanwa procedure iyo habayeho kurenza iminsi mu nkiko ho ntibirebwaho? Ikibazo cya gatatu, mwakwibutsa mu mirongo migari icyo umukiriya wanyu aregwa? Ikibazo cya kane, ese urubanza yari yararezemo mbere yo gufungwa asaba gukorerwaho igihano cy'igifungo cy'umwaka yahawe akaba yarasabaga n'ihanagurabusembwa rwo rugeze he? Ikibazo cya gatanu, hanze y'urubanza ubuzima bw'umukiriya wanyu buhagaze bute nk'umwe mu bagororwa bafungiye mu kato? Ese ni Mutaraga ntarwaye? Ikibazo gisoza, ni inshuro zingahe cyangwa igihe kireshya gite urubanza rutagomba kurenza rwimurwa rutaraburanishwa? Turabashimiye, murakoze. Ibi bibazo ntitwabashije kubona ibisubizo byabyo, turacyategereje. Mu minsi ishize bamwe batunguwe no kumva hari imfungwa zatewe ubwoba ndetse zinatutizwa mu ntekerezo ku isaha n'isaha zicwa. Bamwe muri mwe mukaba mwarifashe nk'urwenya cyangwa se gutebya bitihise gukabya. Ibi byo cyakora Dr. Kayumba Christopher yarabivuze mu mwaka ushize ndetse arabyandika bishyiraho umukono asobanura uko yategujwe kuzicwa nk'umugome igihe cyose atemeye guhindura gahunda yarimo ngo ayoboke. Ariko iminsi iciyemo ishobora kuba itanga icyizere ko we na bagenzi be ntacyo bakibaye. Mbere yo gusoza dusubize amaso inyuma gato ahashoye imizi y'urubanza rwa Dr. Kayumba Christopher. Iyi ni Pax TV Ireme News. Turakugira amahoro ari negative, nta ntambara ihari, ariko hari kondisiyo zatuma habaho intambara. Izo ni izi: icya mbere ni akarengane, icya kabiri ni ubukene bukabije, icya gatatu ni urubyiruko rudafite akazi, badafite hope, byabongera bita hope, icyizere kidahari. Ushobora kugira amahoro ushonje, ushobora kugira amahoro utisanzura uri umunyamakuru. Iyo rero tuvuga amahoro arambye, tuba tuvuga ibintu bibiri kuba bihari. Tuba tuvuga ko nta ntambara ihari y'amasasu, ariko nta n'ibintu bituma umuntu aguma mu bukene, abahatinya, abahakebaguye. 90% z'intambara zimaze kuba ku isi, cyane cyane muri Afurika, ntabwo ari intambara ziterwa n'ibivuye n'umwanzi uvuye hanze. Ni intambara zitewe ziturutse imbere mu gihugu, kubera ko bya bindi nakubwiye, akarengane, kutishyura ukizana k'umuturage, guhuguzwa utwawe nta butabera, bituma haba imvururu. Iyo ufite ibitekerezo bishingiye ku bwoba, ku karere, ugateza imbere politike ivangu, ugateza imbere politike y'amoko, ntushobora kugira amahoro arambye. Ariko hariho na cya kintu cy'umutekano, aho niho hava demokarasi. Amahoro arambye ntabwo wabigira udafite umuturage wisanzuye, uvuga icyo atekereza akakivuga adatinya. Abaturage batinya ntabwo bashobora kuvumbura. Cyo kureba abantu bagiye ku kwezi, ntabwo wavumbura icyogajuru kijya ku kwezi wiri gutinya. Ntabwo wavumbura urukingo rwa COVID-19 ukorera mu kigo cy'ubushakashatsi cyangwa kaminuza, aho urebuzwa n'abanyapolitiki. So tukavuga rero turashaka gushyiraho kondisiyo zituma umunyarwanda koko impano karemano y'ubwenge yavukanye ikura, kandi ntabwo yakura adafite ubwo bwisanzure, ntabwo yakura adafite imiyoboro aho haganira na bagenzi b'imiyoboro y'itangazamakuru, imiyoboro y'umuturanyi wawe, ukagiye kuganira nawe udatinya. Izo mpamvu rero nizo zatumye tuvuga tuti natwe katujye mu ruhango rwa politike, dutanga ibitekerezo ku kuntu twakira. Dr. Kayumba Christopher ageze habi. Ese twaba dutegereje itangazo rya polisi rimubika? Kuva Dr. Kayumba Christopher yatabwa muri yombi, uyu ni umunsi wa 10 ari mu gihome. Bisobanuye ko iminsi 5 igenwa n'itegeko atagomba kurenza amaboko ya RIB yarashize. Dosiye yishyikirizwa parke aribwo bushinjacyaha tariki ya 14 Nzeri uyu mwaka wa 2021. Ubushinjacyaha bwamubajije ku itariki ya 13 Nzeri, none uyu munsi tariki ya 18 Nzeri nibwo iminsi ubushinjacyaha bufite igenwa n'itegeko irangiramo. Ngo butangaze niba dosiye ye iregerwa urukiko cyangwa igahagarikwa, bitihise bukanamenyekanisha niba arekurwa agakurikiranwa ari hanze cyangwa ntanakurikiranwe.
Hagati aho mu gihe nta kiratangazwa na parquet, Dr Kayumba Christopher yandikiye amagambo asobanuye byinshi abarwanashyaka b'ishyaka rya RPD abereye umuyobozi, abanyarwanda muri rusange n'inshuti ze n'abamuzi. Ni urwandiko yandikiye aho afungiwe mu nzu y'imbohe, turabasomera ijambo kurindi mu kanya. Hari urwandiko Dr Kayumba Christopher yandikiye abanyarwanda muri rusange n'abanyamuryango ba RPD by'umwihariko. Ni urwandiko yandikiye mu nzu y'imbohe, ni inyandiko y'impapuro ebyiri yanditswe mu Cyongereza, tugiye kwibagezaho mu Kinyarwanda. Tariki 13 Nzeri umwaka wa 2021 muri kasho ya polisi ya Kicukiro, ku banyamuryango ba RPD basangira ngendo namwe nshuti. Impamvu y'uru rwandiko: urugamba rw'ubutabera rurakomeje no muri gereza. Mbandikiye mwese abanyamuryango ba RPD, banyarwanda basangira ngendo namwe nshuti, mbifuriza ubuntu bw'Imana, amahoro n'iterambere. Mbandikiye kandi ngira ngo mbasuhuze, mbonereho no kubamenyesha ukomeze. Nkuko mubizi, natawe muri yombi mfungwa na RIB tariki ya 9 Nzeri umwaka wa 2021, nshinjwa ibyaha bihimbano ko nawe naragerageje gusambanya abagore ku gahato. Ibyaha ngo byaba byarakozwe mu mwaka wa 2017 no mu mwaka wa 2012, imyaka 9 mbere yuko ntabwa muri yombi. Nari narahanangirijwe ko nintahagarika ibikorwa bya politiki by'ishyaka ryacu, ko nintahamagaza ikiganiro n'abanyamakuru ngo ntangaze ko nitandukanye n'ishyaka ryacu rya politiki RPD, ko kutabikora ntyo bizamviramo akaga ko kurimburwa nk'umugome. Nabwiwe kandi n'abanyabubasha muri leta ko bifuje kurimbura wese nk'umugome nta kabuza barabikoze, ko nge nta mwihariko n'akayihayeho nzahabwa kabone niba yaba ndi umwere ku cyaha icyo ari cyo cyose. Icyakora kubera ko ishyaka ryacu rya politiki rirwana intambara iboneye yo guharanira ubutabera kuri bose, kurwanya akarengane n'umuco wo kudahana, ari nako dutunga agatoki aho bigaragaye, duharanira amahoro arambye, umutekano n'iterambere rirambye, ndacyabihagazeho kandi niyemeje kurwanira kugera kuri izo ntego no muri iki gihe n'imfungwa. Nkuko mubizi, gushinga ishyaka rya politiki cyangwa kubibamo ubwabyo si icyaha, byemewe n'itegeko nshinga. Ariko abafite ububasha kuri leta ari nabo bayigenzura kandi bayikoresha, bafata gushinga ishyaka rya politiki cyangwa kubibamo nk'icyaha gikomeye. Ariko kubera ko badafite aho babihera babirega umuntu nk'icyaha cyo gukurikiranwa, bamuhimbira ibyaha by'amoko yose byamva he na njyahe. Nshuti bavandimwe b'Abanyarwanda, njye nk'umuntu wiyemeje kurwanya akarengane kandi nkaba nzi ko urugamba rwo kugera ku butabera rubwa buri wese aho yaba ari hose, nahisemo nshimitse gukomeza kurwanira ubutabera na hano ndi mu gihome. Niyo mpamvu mu guharanira ubutabera mboneyeho kumenyesha ko nafashe icyemezo cyo kutarya ikintu icyo ari cyo cyose mu myigaragambyo y'ituze yo kurwanya akarengane nkorerwa kandi gakorerwa Abanyarwanda. Ubu mbandikira iminsi 6 ntaragira icyo nshyira mu kanwa, kandi sinzatezwa kuri iyi gahunda kugeza igihe nzahabwa ubutabera nkarekurwa, kuko ndi umwere n'uburenganzira bwo gukorwa iperereza umuntu adafunzwe kuri njye ntibwubahirijwe. Ni muri urwo rwego aho ndi hano mu gihome mbafite ku mutima no mu ntekerezo. Turi kumwe kandi ndabasengera mwese, mukomeze kandi mushikame ku ndangagaciro z'ubutabera, amahoro, kureshya kwa bose, gushyira hamwe, ubumuntu, gukunda igihugu no gukundana nk'abene gihugu kandi nk'ibiremwamuntu. Izi ndangagaciro nizo zizadushoboza gushyira iherezo ku ihohoterwa, akarengane, intambara, ubukene bukabije, imibabaro n'ivangura byabereye umuvumo n'agahinda gasaze ku Banyarwanda no ku gihugu. Nzi neza ko twese nk'abaturage dushobora gukuraho akarengane kandi tukagera ku mahoro arambye, umutekano n'iterambere kuri buri wese no ku gihugu cyacu. Kuyavuga siko kuyamara, mbifurije imigisha yose y'Imana, mugire umunezero n'amahoro. Uwanyu Dr Kayumba Christopher, tariki ya 13 Nzeri umwaka wa 2021 mu nzu y'imbohe ku Kicukiro. Ngayo nguko
urwo ni urwandiko rwa Dr Kamba Christopher ijambo kurindi. Atabonye agahenge gatuma asubira umuntu, aya yaba ariyo magambo ye ya nyuma yatangarije umuryango mugari w'Abanyarwanda. Cyakora tubitega amaso ntituzi kiri mu gaseke k'ubushinjacyaha. Musigara amahoro. Iyi ni Pax TV Ireme News. Ndi Ntwari John Williams.